Kebangma borok theory of evolution no poitok khayo. O sengsarni manirok mungsasak manini simi slaijak di mangse engit phayo hnei. Ti o slaijak mani jora millions of year nangu hnei. Charles Darwin engka khoroksa scientist theory of evolution no bo amjokha. Bini evidence engka kaisa trijlang kajarni hawa tongnai tok bai kubuni jago tongnai tok. Sem tok engi tongphano kaisa group khe bukhuk bara te kaisa group khe bukhuk kolo. Omo kaisa evolution ni evidence ni bosau. Aw boje amjokmani ako kubui. Keba theory of evolution abo kubuya. Abong ka hypothesis science. Ti abo Bible ni against. Theory of evolution abo wrong hnei phaidi chang. Kaini lamani bisingkli amjogi nai rayana. Kaisang ka Bible ni bisingtei te kaisang ka science baino. Wila Bible ni soita karon chang nai nai. Theory of evolution abo bahake tatal eba wrong engaiman. Evolution saw tuini animalia kaisa cell ni simi kabangma millions bisini ulo. Kaisa tuini a engai slaijaka. Abone ulo kabangma millions bisini ulo hani manai mukrano kosol. Abo hekeno slaijagai borok no kosol eba borok engkha. Charles Darwin ni theory of evolution no okok saw. Keba abo kaisa theory se abo real phegyan. Yaphang chapter 2 verse 7 Bible saw. Kaitor directly Adam by Abi borok no slamkha. Point number 2 evolution saw. Animal ni simis slaijagai borok khau hnei. Keba yakhang chapter 1 verse 27 Bible saw borok kaitor no kosol kes namjak animal rok by juda kes namjakha. Point number 3 evolution saw borok nani sikang million of years BC romai langma ganang rok theikya. Here Rome chapter 5 verse 12 Bible saw thimung borok sumjok khlaimani ulosi hapayo borok ni sikang thimung gre. Point number 4 evolution saw species slaijagai kubuni species ngo. Keba yaphang chapter 1 verse 24 Bible saw kaitor se juda juda dal ni mani rok no stamkha. Abo slaijagai ingbi thangmaniya. Point number 5 evolution ni processing millions of year nangu hnei saw. Ke lamrama chapter 20 verse 11 Bible saw 6 literal day by no eba 6 din noka 6 din by no o sansar bebak srishti engkha hnei. Point number 6 Matthew chapter 19 verse 4 Bible saw Jisu Adam by Abi ni kokno borok real historical borok hnei. Ti borok ni kailai panda bo engkha hnei. Keba evolution puila ni borok no puito bo khlaya te kailai panda engkha hnei bo saya. Puila borok srishti engkha hnei bo saya. Omorok ngongkha Bible ni soita karon je Bible theory of evolution no puito khlaya. Phaidi tabuke science Bible pasta reason eba karon nailainai je hypothesis science eba theory of evolution no wrong hnei nairayana. Evolution chao borok ni ancestor sikango chimpanzees bo tongmani. Tabuk borok ni DNA 96% similar chimpanzees by tongu. Keba chimpanzee ke tamni borok hai juda kok self analysis self conscious self awareness ingrimanya. Chimpanzees ni advanced cognitive skills gre. Omong ka kaisa problem eba reason. Point number 2 Darwin ni theory engka kaisa single living cell ni simi chengjago. Light aro bor ni phaika akok sajagyan. Ke biology wo science sawo life comes from life. Aboni bagai theory of evolution ka incomplete theory. Point number 3 Jeng kaisa sek dal ni animal rokno completely katal kain ni slaijak mong nugya. Only small changes nogo. Abo bo kaisa reason chengmano. Point number 4 evolution tomung no angkhe half form engjak organ cheng nugnai. Keba cheng oma hai kaisa pano half je form engmani organ rok cheng nugya fully form organ chinugo. Point number 5 natural te langma ganang ro bebak no design ganang. Khoroksa sek intelligent designer bes namjak hai. Living things ni purpose goal planning tongo. Hage evolution bahaki accidentally oma hake design engge manai omo bong kha kaisa karon. Hage o reason ro bebak no chengno theory of evolution poito khaithai grei nei phunogo. Theory of evolution engkha snamnai sa eba creator kaitor grei ni phunograni bagai kaisa false teaching. Hage nangla theory of evolution no poito khlaide tong eba poito khlai phinai de comment khlai sadi. Ti Bible ni oma hai kubai ko rosina mo chongkhe AWR Tripura channel no subscribe khlai gereng beinadi. Hambai.